Haka khatway tarik risau arhajar arpusan. Ka Synjuk ki Seng Rangbah Katholik Zone 7 Shillong Archdiocese kalapan kutno ya ke annual sports meet arhajar arpusan hamadan football jong kasnong umbir. Hakate ke sngi lawan ban penha perda ya kate ke annual sports meet dau Dr. Celestine Lingdo MLA jong ko umsning constituency haka jing donlang u Reverend Padar Kaldinus Majau parish priest jong ko umbir parish bat u spiritual director jong ka ni ke Synjuk Reverend Padar Philip Abraham Ba Nikki A. Karthangmau, President Jong ke Synjuk ki Seng Rangbah Catholic Zone 7, Secretary Ba Nobin Shongshit, President Rangbah Jong ke Synjuk ki Seng Rangbah Shillong Archdiocese Ba Carlos Karkongor, Samla Ribor Mautho, Secretary Jong ke SACYM Zone 7, Ba Gilbert Karsentiu, Ba Kinongkit Kam ke Seng Rangbah Jong ke Umbir Parish. Haswaban sedang ya ke jing Ialehkai, la penong shwa da ke jing duai, balaya lam da upadar Kaldinus Majau. La shimbenta hakani ka annual sports meet da ka maulas nai parish, umbir parish, maubri parish, solat parish, bat ka sning parish. Hakani ka jing Ialehkai la pia haki arbenta. Katai ki Rangbah ki bala South Post nem shajrong bat gitu ki ba South Post nem shapo. Hakani ka sngi ki bala poi ka final ki kentup ki ba South Post nem shajrong ki long ka solat parish persha ya ka maubri parish. Hakaba ka maubri parish kala penlim no ya ka solat parish da ka penalty shootout. Haba pai part ka thup ki ba South Post nem shapo ki bala poi ka final ki long hapdeng ka maubri parish persha ya ka solat parish. Hakaba ka solat parish kala penlim ya ka maubri parish da shikol lanot. Ini yang position, itu yang position dia. Lah ni sah. Dah lah pun kena habis. Ready. Oh, enam. Klien ni khasan dini. Kelot mengini bersama. Chairman berpeniak ia keneka meeting syuaban sedang ka football final. Father Kaldinus, Father Philip Abraham, ngathrai lada pipik KHUBOR hakini ki kindiat sngi haka press conference Jong u Donald Trump bat u Benjamin Netanyahu. Donald Trump uong ba I'm fine with Abraham. Mo te Henry uong ba they ban pronounce correctly pat kum ba ongki hip Jews Abraham. Tingang semua ong ba kaking kasi jongi ingila pronounce correct lupa mo. Nadu basdang yung Abraham. It's correct in the Hebrew. Tingidan iba Gilbert Idan ba Pudon, iba wan ringkat bat ngihang ne, babu Carlos, ki babu katikis, ngatra yang dajar kerteng ngadang lahi, bansius pa ay kapor, nga kit bok kit ruyang nga ay kublay ya baro ki balong ki nongkit kam, Jong ka Synjuk, Jong ka Zone, ki parlok Jong ki nongkit kam na ki Seng samla per ki bala don lang hang ne,
ki long kimi bat ki players ki bawan. Kajingkeli ke bangka kuat ban bu kelong. Balai pihak wan Ialehkai football hang ni. Kaya ke daw? Kaya ke objektif? Ngathrai ke objektif kelong ban pen ya ju ya jan pen itu itau ya papdeng ki perlok na solai Paris ban yo Ialehkai persya ya ki mau beri Paris mo. Dai tang Ialehkai pi kendu pi aku belai. Ki perlok ki bawan na sning Paris. Bat kiwi ki Paris mo. Kata ka digat hong. Bat habangia itu itau ke jing mentoi ke bangiyo. Kene ka diga juk ke bangiya keren mencono mo borok saudong mentah. Lada don basya peniap hangno. Lengbah kene ke Synjuk ke bamangingi don. Ngila te peniap pensyailam. Umdai mencono let's say. Lene udairu kat kum ngejengek nyukasi ngimnang ban ong. Tang bangiyo ki perlok ki bani ai jingmut lam kumno bani apen bha ya ki imlang salang ke jongi lengbah kene ke jingye itu itau jongi saudong. Kata ke jingmut let's say Jong kene ka tournament ke ba ke Synjuk ka pelong. Nalor ki kam mensim ki bangi de bani apen klein na kapor rengkat bat ki reuniam ki jongi kata kadon la ka jonghi ke subject te handre ke bangakwa ban ong hang ne galong. Kane ke tournament kadai ban beteng man la usnam ban penia 8 bet penia teli yangi haki Paris ki baper. Na ka bantau ba Ialehkai job naram ka jingkilan met kal alon lupa ka jing mentoi. Father mne la ong ki ba job wat sarong. Mo kidon arteli winner but loser. Success and failure. Tangba ubarem lane utau basya penrem kamde ka jingram sa. Anda pi Ialehkai sa sisin pi Ialehkai bat ka experience ko pila yo mentah. Kata kadika jingye per. Chief guest jongi Dr. Celestine Nando MLA Badan Buram jangga Seng. Presiden Badan Buram jangga nika Zone 7 Iba Carlos Pengor. Jangga Archdiocese sorry. Adin Iba Zone 7 Iba Niki Presiden jangga Zone 7 Iba Nobin Secretary jangga Zone 7 mat baro ki member mat ki para Rangbah jangga ni kathan jangga ni ki parish bro atli baro ki parish bahab ni Zone 7 na I could play AP ni kong siya but na I could play ro ya kini ki Southly ki team ki para mi na po mau pri ba na umsalan kadai siya kajing sa jingkan mau yang bangan wan hagani klemat rengkat bapi wan don lang ko mo para bange pat ko muri Rangbah jang ni kathan wan snok ketilang dai buar barat janga kat bangalae namang katang sitip dang menin na i padut nobin wan lang sa kaniga tournament ke Jongpi pangi isi siya kalong ke Shongshit itu kata ke jing thu kalong ban ya dan kata ke jing ya trailang ke jing itu itau jong ki Rangbah jong gawe ke Paris pat ki pat ki Paris dai habang i football ngi kumba kalong ke Champions League for Europe nama ki Ialehkai kata ke football nadu ke mensiam mo but teng pila bani kelon pila bani lembut pila bani wo pila bani kenjat iwe hindai kai ke jing thu kalong ban job ya kathong ban yo ban tap ke goal teng sngo tenan ban ong ba ha ka por ke jing Ialehkai pisai la ke bik ke bor kumno ban job ya kathong ndai mentau bla dep ya ke jing Ialehkai ngatrai ha ka sportsman spirit mo pilong sisa kita giba iwe pan but kani ke jing job jong pi Gom salai ke job kawai, kamu beri ke job kawai tournament.
kalau penyakat no kata kerkom kawara no kata kejing kemen lang hangi baro mentah bangin numiale cieng teli mo kumbo ang ketien te baro arliang ki tim Gom salat bagamobri kilawan ong ngilajok. Beraka juga paru kan wara kata kejing ngauret mo kumbo ong padar mene perakal dinus pengin long gibas ngauret bat bangin yayale kata ka sportsman spirit ke bangi di bendan. Tengi dan kano hakapor yale nginya maaf iwe pat bangi kelat no igi kejing bakla. Bat haga juga por nginya kemen lang mentah panyara ekini gisili kini gikop da kecing skautenat da kecing iburam iwe pan kata ka sportsman spirit ndai ke ik bakongsan kalong ba kumba ong inong kren mene kalong bengini itu itaw iwe pan mo kumba ong i eman ebadan buram jengi kumba ini itu itaw iwe pan kirang ba kibadena ka Paris umber ini tu iki rangba ibadan Paris mobri bakiwi weipat na salat ini tu iki badan ha po sning berkata kijing trailang kandang ya chakmat na kani kijing Ialehkai syakata kijing imensi berkumju ha kijing ya lanti bani kersan iwe pat tanggini kentien ngamdan sibuan ban kren tanga ai kitbok kirwiang ipi baro pafini lek soksing seki Paris jumpi but ai bakani kemensim jong kijing tristam bakata kijing lebha kata kecing Ialeh kani football tak mensim ke basisha andon ha kecing im kejengi bomana kesngir kumjo kanang benginang kiu iran ha parok kiliang hamtama kecing im mensim jengi kum Kristen Katholik Janmin kapa suguk bakmen ya pibaro ngai kublai yai ba niki ibla pnia ya kaneka meeting na kabenta kaneka jimpen kut ya ga tournament football jong Synjuk Seng Rangbah jonga Sun 7 ngai kublai kerpang ru ya I doctor ibla plai ya ga por ga bakodor jong I pandon ringkat bat ngi ha kaneka sngi ha ga jibon kam ga jong I im ju ino yangi na kapor sya kapor kane kapen pau bagi don kata kecing ing kecing penslur ya kirang ba jong Sun 7 kublai sibon doktor ya kapor ga bakodor tam ga jong pi ya pi baro I Father Philip Abraham iba siwan hapo Paris jongi na kabenta ban learn ya kakasi tenga invite I come will go with me to the football tournament today in final. So thank you for coming, for encouraging our men in this final football tournament. Your presence, it gives us hope and encouragement to the men of the Sun 7. Yapi baro ki Rangbah ki bawan na ki parish ba prepare ka jindon ka jongpi ha ka ni ka sngi ka ai jingermen ka ai jingslur ya ka Synjuk Seng Rangbah jong ka Sun 7 ke ai ka bang kwa ban ong happy ki nong Ialehkai na du ka ka sin ka ban kong ban menta ka sngi klapoi sya ka bakun ha ki jile don ki ba jom don ki barem kituk ba jom Sngau pa wat sarong long brobor kiba sngurin de bilon sauren pinsa job man kapor na ka benta jong te giban numpoi sakathong ka jingjom Sngau pa wadu cingkermen persang biang hadu bandapoi sya ka jingjom itangini kentin kublai sibon kublai siajarngo ngin pelong da jing duai ke balingkon ha ka tengu pa badu khon ba men siam ba khoi amen ko play ko pa ko try ko jing Jesus Christ ngis ngangu ye me na ka benta ka jing ron kat ka jong me ka jimten nanti ka jong me ya ki Rangbah baro jang Sun 7 ha ka ni tournament ka jongki na do ka sien ka ba ngis dang ha do menta ka sngi ka ba ngi sampen kon ko play sibon ka jing ada ka jong me ka jing smar ka jing sukher ka jong me ai begini ka Rangbah kin long berbor kita kebiajan syami ha kejitli keji kejing kersian iwi pan ipan ikini baro agateng tra Jesus Christ ngau kata dau Chris utrai jengi